zusa kebe bimwikiyana agamba rizoba mushomo gwitoni guza kuba ni gukwata aha okugira obwesije omulimo kamaruhanga nkoko uri gureba hompaho aha rutimbe rwawe ninga TV yawe aho uri muno warebera hona nitukuramusa nanekera muso cya rugiro wa mukamaruhanga kiri kugira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nitwenda tushike nitutandikiraho nka Elieri zobo kuri yatandikiraho turi kugira ngo niki nibata uko umuntu ayino kuba nayigamizibwa ningeshonga zezona obwesije nabuteko muri mukama nayeha omumbera eyo kugira ngo nikirebeka obwesije bwine wa bodyguard obwesije bwo kuba turebereho ba bodyguard abakwita bakama babo bakubatera hampaha akamutera amasasi bodyguard kandi yayita mbene obwesije aka agino kubugira woha nguno wakubobine bakukumire rebekana ngo wagira obwesije wa mukamaruhanga then ogwe omukaza ari kuteka ko kumishiyana agamwe mukeshongora kompaho oyino ori kuteka ng'umushija ni wari kukuma nitujya ngo nobiha nibingi ababatungire bizibu bibaba bakaba bari bo babita benyine nibanga hituzikira hampaha tutungire kizibo muri mbaro bwo munasi wari mbara rifaro abase kwitwa kandi suspect wo kubanza number 1 ari umushija weye kabasa nagomizi kabasa kumukore byamukozere byona kandi ari umukazi ari umushija we ubwo yaheza kumuhereza miliyoni igana no kurenga ebyo byone byamukorire ngo stiro bwesije tubase kuba uwogwe mpaho twino kubugira wo wa mukamaruhanga abana abwesije abasigazi abishiki eminyeto ubwesije tubugira woha tubase kugo obwesije gwitu tubugaruzo woha tugira ngo nikirungi twagira obwesije owa mukamanyamahanga nubwo arabesho nakureberera nyoko nakureberera abamwe muri yaha mpo ngo shota ari kukureba nyoko ni wakubirireho mwana wa no mwana w'umukazi emberezo mpaho niki echo tushemere kuba niho tushemere kuba nitwesiga ntwenda kubanza kuzo wa Sheikh Hudhaifa kabyemera atwakoreho atutore salama tugamba hari kuruga inshallah nibyari ikora niwo hana akora naki then tubonega ngaruza kazina inshallah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mazina nagago magahurra Sheikh Hudhaifa Ahmada kabyemera nangwana ya mugarantariye birwe. Nangwachiri omweji aha Ma'had Shuhada Islamic Secondary School aha Nyamitanga witu. Kan nangwandi naibul imam wa Masjid Rubeya Isinjiro Rubeya Kasozi wa Sheikh Kabemera no kusinga ku Manyogwe. Kan nangwana imam wa Runyashara Dawa Agency. Gutuje sharing aho abikwata diniti y'Islam. Mashallah. Twenda turebe okumanya ekigambo obwesije niki omuntu akiba kweta atawakuru omuntu okwegamiza enshogaze yo wa mukamaruhanga omuntu waburije akakicengata yijuka ngo ahampa hatwineho ba Evarini ba Jacobu ba Jobu ba Erikibaha nibaha bariho bakwenda kwega nibinja bari kusima okukibatera okukiho mu ruharabu ruriya rumuri uruturiko ziso muzigiti tukenda kubiteka munanka ubwesije umuri Allah nikimanyisa cyo umuntu akagera to bwesije wa mukamaruhanga ubwesije cyo niki. Naam, bismillahir rahmanir rahim nahmaduhu awwalan wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Echo kubanza cyabyona ani shabayi mamu yaho tukirize tushobora abantu kwambuza ikigambo atawakkul nkimanyisa ki nekigambo cyo harabu haza itutwaza kuchunura kunuya njitukweta okwesiga kwesiga then tuije tuongereye ikigambo kugira ngo atawakkul ala Allah okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala nibinji abakwesiga ebintu bindi noza kushanga ngo noza kushanga nti umuntu nagira ngo nankani mwesiga mugye biri kuvuga emotoka ngo nankani nkora ki ni mwesiga konka oshanga nti okwa kwesiga amasuko nagiho umuntu uri muri ruhanga agateka nkahi
omuntu so agonugo makuru g'ekigambo atawakkul mu rurimi rwitu konka abamwe bakira kugira ngo atawakkulu no kwesigamira ningo kwegamira ekitashikire kintu ekyo tugire ngu okwesiga nuko okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala kumwesigamira aho kugira ngo wagira ngo kumwesigamira nori nko wayesigama nagira nti nimba nayesigama tuko kiri ninga nimba nayegama so Allah subhanahu wa ta'ala tukora ki tukumwegamira wabura tukora ki ntumwesiga omurimi harabu ba imam ba Islam bakatugambira kigambo atawakkul amakuru gacho bayantu huwa tafwidhu al-amri ila Allah subhanahu wa ta'ala nko kwata enshonga zawe okabasa kubano ziteko mishoga Allah subhanahu wa ta'ala okaje wa itimad al-qalbi okaje tumutima gwanje gutebenkine Allah subhanahu wa ta'ala nuwe arukuna araza kunkora bishimo cyona ni mwesiga ahamushonga zone icyo kwaza atawakkul ombugufu yani as-sidq al-i'timadi kugira ngo okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala amazima shiba kweta atawakkul hari hishomero rimwe ne bariyeta madrasati nuru muri Nyamitanga rigira ngo moto yaryo we trust in Allah in Allah we trust so liko kari kumanyisa that trust ejo kweta atawakkul Allah we trust by the one na idisho medini na shomiro honyo primary ya madrasa nusrati na niyo moto yitu in Allah we trust yawa salamu lokusiga kwesiga Allah subhanahu wa ta'ala obwese jebona babwino wa mukama ruhanga inde moto zabe zimwe izigambari Allah we trust wallahu a'lam nitengu manyiwe yoyino kwa muzigiti gwawe ninge muzigiti kugira moto so nitwenda turebe turya ahakureba obwesije omuri Allah ni abantu okwiha obwesije ombintu ahabwenshonga amazima nigagira ngu na Gaddafi wabira ine bodyguard akaje mu Uganda itwe tukaturya abana tukatureba ba bodyguard ba Gaddafi nibasindika ba Uganda nibabanaga kuriya ni bari yakore nawe kenyini ahashaka yo kufa akati ne bodyguard no akana kamutirisa sinikingane myaka nkiyayi 16 ini record omuntu wabira ine ba bodyguard bakwingana ecyo yone akayija satellite ayija zihinduka sente zihinduka konkabo bona bakwasa akora ki bakabasa kutubaraba nibatugambira aho ba Hitler nibatugambira aho ba Mussolini nibatugambira abantu ababe bari bikaka umunsi wo mumpaha ababe bari bamani konko bwese babwino muri bo bari kuteka ngo nibo bine bari kwesiga mani so twashanga ngo abo bona bizene bafane barugaho ko tugarukana nitwaha mu makagitu ningo mu mbera zitu ezaburijo ngo mazima abantu tukwesiga ine mbagemo yimbiri ndiho omukazi yaje tumwenu reba hati wagira ngo twashemeza ubushwere aha myaka 35 ba 45 mwenu twagire mwena ninyenda hatonyesije ne sente zawe nazo nyesije natogore be sente zeyitimanya uzikora ki tanyesiga ne sente mwenu nitwenda turebe okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala chunka chona kigamba hoki Allah nagamba ki omukintu cyo bwesije nitubasa kumwegamira tutanitubasa enshonga zitu nitubasa kuzegamira huwa somadu tikokwe najanti ntubagambe ngo Allah nomwe kandi enshonga zabo kuruhu Allahu ahad Allahu samad ngo waheza kubamanyisa ngo Allah nomwe baheza kucikiriza ngo we ruhanga nomwe ogwe ecyakabire kiri kurataho neco kumwegekera enshonga zawe zona ngo buri kimwe cyone cyoyine Allah natugambira kinike ecyari kutumanyisana mununga yanagamba ngo huwa samadu ninga oku mugira mu bwesije nice cyari kuna abo abantu bingi bari mu ntaro abantu binebe zibe bari kurabamu abantu bine emihondano abantu nibaryana abantu babaryangatanise abantu buri omwe nuko ari gwigwa kubi kurugira ari mutahi ukwa kumurabya bine biziba abantu bizibu by'emiringo omuri byo bizibu Allah nagamba ki ebi bizibu nabasata nabayambata nice cyari kuba namanyisa
Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yashtirisa y'abasilamu bakushombana wetu kwicirizamu inabihandiko ebikwata topikitirizo bakweta tawakkul akajigambamo emirundi 38 jambo tawakkul mu Qur'an kirimo ayizirimo 38 so aka Allah subhanahu wa ta'ala umaka akajeta command yagira nti watawakkalu ala Allah wa kafa billahi shahida umuslimu yagira ati wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbu arguya akagira ati wayarzuquhu min haythu la yahtasib zanu zonzigamba ati twesigoha Allah subhanahu wa ta'ala nzimanyisa ki agira nti wa man yatawakkalu ala Allah ngomuntu wena requestga Allah subhanahu wa ta'ala ogurumara byona watino magaragaje sayine kalenda yawe akagira ngo mbona umuntu arabase kumwesiga fa huwa hasbu naza kubana kumarra inshonga zabazona yes duwa yarzuquhu min haythu la yahtasib mamu yahya inakire bakashanga umuntu yakwira amasiko yes ukashanga nangwa ajya tatumwenye ukanafire kubi Allah akagira nti wa yarzuquhu Allah subhanahu wa ta'ala naza kugabirra yo tureba Sky TV nango tine masikuja nti sente za kwireho tayina na 10 uri yaho reba imamu yaha yakwireza kadataza nangwa onshangira haya abantu arakapchikawe busha kina maana afuna yatahano nakanga kwereza Allah yakora ki yakugabirra mu jerejo nengere nyizi yakwasa kugabirramu ahiya turajenti watawakkalu ala Allah zimwesiga Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi shahida wallahu subhanahu wa ta'ala ishongaza wozona naza kuba nazo kumarra aya ni nyingi mnonga woshtin sana bina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi emwe akatugirangu akutugambiritwe n'abasahaba babirine bwirogwe wira kana gambira sahaba kunkeri zoberi tugambiriwe atukureba Sky TV najant law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqu tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr naam sadaqta akbar akagirangu ngulaw annakum tawakkaluna ala Allah ngukurnogira abantu ngunu twesiga mukama ruhanga ubwo watuhangire ubwo ari kutumanya buri kimwe cyona kurnogira ngo tukamurekera wese je twamuteko muri we yajanti la razaqakum kama yarzuqu at-tayr akabire nabagabirje ibintu byegensi tumiri wanje kana amanyangu nyina amahangire kana amanyangu akanyesiga nguninye kamara byona aho bashita kumugabe akajanti akatugabirije mu magaraga agency nko kwakugabirije binyonyi Allahu akbar numanye ibyo kubikora agumiza amadithi yajanti tahudu himasa wataruhu bitwan Allahu akbar ngwese nyuntu ncire mukasheshe tibiruho tikihinga tikiza mu ofisi tikigira ngo ahampano ho gundembikire no murembekero rwanje huguri cyo tawakuru teri ya murembekero guriya cyo cyesigango ubwashesha ubwo wacangiri naza kirisa bwo kubwire bwo kurugo munso mutubukakiri rero gwiro bwaca aciniro munso manu wayino ikora ki Allah akbar cyo tawakuru abantu tutujini abakareho nangwa ba Abubakari basoma baye barhoma mu Rwanda sallama abo bakabatina kuzara abana bingi mu Amerika ajirati atabana kamuzare mwite abakababite kigali bwatina sahaba wa muzikireho ahurire ko katisha umwana nyunza kumurebereza atakabire sahaba yes ajati atamurembo obworo buntu butekankayi aka kagambo kihe yoje ba sister banje banyanyazi nagira ati abasiramu nimuzati nakubiye nishoye go mu basiramu twonka aba bakuzara abana binje no bazara no barisaki warayago washana ngumgugu ni wagwekorire go kurisa abana bakuza kuzara namanyi bararye Allah subhanahu wa ta'ala mutwikirize abakutureba Sky TV yes tumanye ngo program ezegency okutwijira mu nsomo kino wahandikira application ngenda kwijira mu magaraga agency kimugambire okutwayizira mu magaraga agency twena tino wahandikira application ngo nyewe nyenda kuzarwira izobere ninga nyincha kare ninga ryari
kora watarakoze application yo kuja mu magara agency ubwo wakutiremo akagira ngo izobere ije rizobere mu magara agency akakwandika uri kimwe cyona akakwandika icyo rarihe obona uri yafiso zinga hizemere aho ratamburre so na nogo mwana warazare reka kumutina ujye tatmwenu Allah subhanahu wa ta'ala akamuhanga omurundu gumwe izobe yahanga Adam alayhi salam yes aka Allah akahanga emiso yona yagite atari izoberi nozarwa ajasa koherezo umusyo gwawe akoherezo umusyo gwawe koko wakora ki akahangwa kare so tuvuna inziba babaye kuyo muntu akagira ngo nguni waramurisi Allah subhanahu wa ta'ala mawjuda cyo rakore mwesige yabe sikurufize kuremire yoti ya Allah hanika mikono wao no basaye muka hechiro usabe Allah subhanahu wa ta'ala yoti ya Allah oto mwana wanje nanka mugambi zina Allah subhanahu wa ta'ala hurra gambo runyankoro rwawe gambo orujungu rwawe urukiga urutoro runyoro Allah subhanahu wa ta'ala kurra nagirangu omugirengu ya Allah rebi banyogo ari atunate mutereze yuto mwana wanje twinde sente ya Allah twamare imyaka ngaho omuzigo batubinga tuzahariya yoti ya Allah utunaza kora atukonka amasugari gwachi gariyo wawe munyamahanga igwaturikize ebigambe binani kushaba obikwate nango bikwatira Sky TV ugendo gumena ushaba buri kasheshe yes twire bigambo nabi sallam bi atwegise ebituru gambo mukasheshe ujot hasbi Allah la ilaha illa huwa au la ilaha illa anta ekigambo kikusinga okukiro bulingi obujot illa anta kozi wakoza dhamirejo nebane yereka ngo Allah subhanahu wa ta'ala kuri hihi no kimanya ngo nakureba akuri hihi okawajat illa huwa okuyahoha wenka Allah wenka tumaisa hasbi Allah mazmanyawe ni nyesiga Allah subhanahu wa ta'ala umarrebur chimwe chona la ilaha illa huwa tihine chikuramibwa ombukire bo kuramibwa kuyahoha Allah subhanahu wa ta'ala wenka nojat alayhi tawakkaltu Allah akbar iniyo empajeri yo mushiga mecho kusinga alayhi tawakkaltu wahari Allah subhanahu wa ta'ala ndumuni nza kukorera izoberi ndumuni nza mu rumo gwanje konka masoganye garici gariyo wawe ekikuma insa nkora batafunire tiya kwera izoberi utakaje nkwa neibayando gaza neibogu no shayine mbazo mbyukuriye bye abo namushanga na ruboku ubwo buri kumwe bugano muhanda tinkwasa tindire kina ngwabwa kibiti buriye naguza ito taguza ngo nandoga kora bataguze izoberiyo konka wachumire bigambe byo waza kumwese waza kusibiro wawe uwo mwesigire then Allah subhanahu wa ta'ala najirango yarzuquhu min haythu la yahtasib atiyo manyagira masiko ngosha hayona tokumanya ryari tokumasha zingahi konka naza koraki naza kugabira nakugabira naho takuba kuteka tekera ahota kumanya ngogo naza kwija zirete bantu bamukama amazima nigagira ngo sheke cyari munagamba sente zikubesizeho ubwiro bukukira na kihombi gambo byasheke byagamba ibe byo ruharabu numanya ngo sente zitubesiseho ninga ebitubasiso kuhangaro magara genseji nangwa na 30% ninge bicweka 30 tibiri kuhika kuruga ngo ne argebe bituribone tukora sente zo wawe bahangarireho abantu kushoma no manyango nizibasa kuba nizurugome hande yindi aha hori just in position ninga rika office ninga naho kushangwa abindi nguti hoho turi mutawakuru tugiro wa mukama ruhanga bo Allah subhanahu wa ta'ala harimo ayazezi wa leta hari yinde kuwagamba hine yanyizuse yindi iri kujya nti waman yatawakkal Allah falyaj'al Allahu makhraja min haythu la yahtasib ngo still Allah nakuteraho makhraja nakuteraho bushohorero aho kubano teka ngo rero hati university kazigwire onashizo zigwire na netamu nayo rimuneyigura ro kubanza abana ni bagaraka amashomero mwenu hati basikuru fees nizihahi ejetamu bazo mutaditamu tamu iri akagenda batakubanja hariho mucyaromwe bwa hatampikirireho abire
umwana ayina umwana bamusikiri abantu bakana bapangisa weye kuba bene bapangisa weye akana kakunda kusara akana kabapangisa kakunda kusarana n'abana bo gumusilamu landlord kato hati kagwanika sare myaka ibamazireho kwa kana ko kajya ngo kona kasilamu kaza side yachi kana bazire te basilamu akana bazire barete basilamu hati aba bazire konka n'abanaku hati bareba kana kariseri ya sahadini hati kwa bene baza kurugamu no mpangisa no mugiga umuntu uri kupangisa ayinenje nara ejo zona nezeye vukuba we ejo yari kwenda educate kumutama nagirugamu nazo muyindi hati Allah nabakabagabirira baso manye bintu twabihindura tukabirebera mu positivity nitusiba mukama negatives iwo mupangise ejo Allah nabasa kwiho mu kireye kino basa kubo binora ro munju eyamatafari etari muna etatire blaster yesa kare tukushange omunju eri self contained echo Allah kachigabiro mupangise kuri kupangisa alhamdulillah nawe nachi Allah kamuheraho upaho azabati bakukireba na bagira ngo kupangisa ngo nukobe hati we hile cyo kubota gacengire so kandi ni nyendo manyingu iwo mpangisa niwo besizeho niwe mugiga niwo besizeho abana ba landlord abo kubugota muhire sente zo beyiti bakashoma mwe no mugiga no umuryango babi umugiga nori yakunga ko umugiga za landlord ngomazima oyo no mugiga hati wano teka ngo sente nizo zikubesaho ebe byori munokora nitugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala nagira ta obwese je tubgaruzo wa mukama ruhanga tubgaruzo wa Allah dagamba ki Allah natugambira ngo na no muryebe bizibu byona ebitukuba niturabawo wa iyansuruka makana agamba surati Imran ikaberi Imran ayati kachukuma 5 chikumi nkaga Allah subhanahu wa ta'ala najanti wa iyansurukum wa iyansurukum Allah fala ghaliba lakum Allah subhanahu wa ta'ala jibare aya yes Allah subhanahu wa ta'ala muriyo aya ntaka jiresire enyuma ho nojika yatwe turahariya Darus Mega Darus ya Nusrati kinde kintu ageje haye nyeneji yes haro bushija kutamaze Darus tukutaha bushija kija yapshira twaturiyaho kandi na brother wanje Mikdadi yaje ati atwaseka kantine mwatu mumpe yo kana sigaze make 12 wallahi nayebuza 12 nizo waje kuri nayebuza kore nki kukana janti lillah Allah wa mureta naza kora ki utabuza njende ndikuza ariye aya akwateje 12 nakora ki nazima ukakatambara mpaka wanje ya habijeri nkanyenja kare mukasheshe kandi ya WhatsApp aho na huriro mu diateresimu atagenda line yanje uhiye mitwaro ananetana subhanallah nijwa ayisho mere najati ikinkozere niki ngazigaba Allah subhanahu wa ta'ala yes Allah 12 yatayimuzenga yapaye mzanga ananetana tuzikubarikati atari aya Allah subhanahu wa ta'ala kajirangu yansurukumullah fala ghaliba lakum Allah subhanahu wa ta'ala yajirangu yakuyamba owakuba yahire here kintu echo fala ghaliba lakum tinari kubasa kuremesa tinari kubasa kugutangira ndahagumiza byagira nti wa in yakhdhulukum faman dha alladhi yansurukum chiruzo manye nkizahariwe nkizaharinyira niwe Allah subhanahu wa ta'ala ogo wiyayiha umukono no wakubaza ko oyayiha bazize oyayiha ukusasirako oyayiha ubusimbuzi bweye wakubaza kumuyamba izoberi amahanga ryo mu ntaro nza kureba za Gaza amahanga n'minja gari mu ntaro these days kokano za kushanga nti abamwe baremerwa kuyamba batahi babo ekiba kutwenda mwita barukunu y'abantu tuza kwatembo n'utwaza kora kitwaza kugwana ekiba kutwenda mbatahi bita bari mu ntaro z'amahanga za Israeli ezezo nedwa zitu nokubahirize dua zitu bajanti ya Allah abantu ni wabahanjire ukabateko munsi yibarumu batase abarabe babo abari mu kurwana abo ayati yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dha alladhi yansurukum Allah
niwe orukubamanya kandi nagwe katsirikira keri nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akoreki abaze kubasasira hadarusu ya nankeja inusura tejo nkwega mwe kintu cyamani munonga akwesiga Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe nyine uri kubishomeso kareba cyakwataho hagweki baje kubanza nkaba ndi umuhanda gwa Allah yes kama ni mu jihad ayane nejirangu walladhina jahadu fi sabilillah akbar wa no ma tuno kule buri kintu cyana Allah subhanahu wa ta'ala wallahi takubasa kurgam najat walladhina jahadu walladhina jahadu fina lanahdiyannakum subulana ajone mpera yakwenda kukereza abari mu jihad Allahu akbar akajangu walladhina jahadu fina ngwabo abakufa yo munonga omunshongezi tari zimwe na zimwe bakazukora hawitu ukashanga wakore kintu ahawitu yes kuri yakabanjira yo just kushomedi ni Allah subhanahu wa ta'ala nateye kwa komako taka keberwa kabaturkize na darase yabere kuri aza mwishirize tugiteka nkahi amuzigiti ari amuzigiti rwebikona yes nayo tugineho era mutakajebwa nayo mwije oyije terezenia yawe lebero 20 okay okwezo kwenyini okwamwenda lebero 20 ninje nejumere garkaheje actually yija tumiri ni Allah subhanahu wa ta'ala nubora ashenge bigambebe nko wagumoko stamere mwana wanje no basaguma mu comfort zone konko shange mishuga Allah subhanahu wa ta'ala utini yakanti kona so mwino basheka bakuruganga inanka abasheka bitwina yo nibinje munonga twina bakuruga central aba kigezi abaganda ba kigezi yona basheka bakumanya bamani zakubatu bineho okay bakushomesa dini yawe y'ubusilamu na bwana Sky TV zakubatu jine biidhnillah subhanahu wa ta'ala so tugaraka yitweriya akagira nti walladhina jahadu fina wabo abakufayo bakarwana omahana gwa Allah subhanahu wa ta'ala tukuwana bikonde takarga tseka yaje tutabatera bantamasasi okufayo munonga ayibagira kwerwanaho acho chare mbazimbe kizimbe cha nibombeke chombe tekayo that is ijihad itwine ijihad yade kareke beri kurwana zentare zedini ukabika hobo aho basahaba baburize mata nasrullah akajant inna nasrullah qarib so jihad je itwine izoberi most ni jihad ye karam okay izezo kuwana zikargaho jihad okujante zo mu jihad ne karam era ba ulama bakashobora kigambe jihad bagira ngo wageze okafera mu mahanda wabogire kurondo kumanya no faka shahidi no faka umujurizi ejano shange yigwire so fayo munonga orondo kumanya ukore that is jihad eitwine to kuza kwate mbundu gumuze kurwana no iyo bikawaho jihad eitwine yachi ne karam era ne karam nkurwana se karam umuntu akomera kamaraho umuntu uri kushoma kamara wallahi kushoma twangushi no wakuba in school fees oguma no kuherra basa kwanga just yes Allah subhanahu wa ta'ala orukereza school fees beninga bano mushijo mwe yangira ati mbwenu twino kusima mukamaro hanga ahabwe nshonga ati nyo mwana wanje inkaba ne intine sente amushomiso mbwira bwa bukuru konka omwana ko yashaziro garuka yo kushoma omuzira kana areba nkatine ki sente konka ko yagize ngo yaza university buri semester benatunga miliyoni emwe n'ecweka ariko eri kumwanguhira kandi muri bwabera atari kushoma atakagariza umwana abe nazironda sente zo zimuburi marohanga nakugabirira kurigiro ubuzunanya boyine turi aha bwesije okugira bwesije muri Allah ngo bantu ba mukama school fees zori kwereza ti kugira ngo nozikora hina rya stami ahubwo kugira ngo bwesije abwino muri mukama ruhanga nakora kantu kake karuga mu school fees ziriya nywe nanimbagambira hamwana wo mu cyarogo omwana last time ahishomeraho mbone bashashure mitwaraga abana bo abato zo kurya no kunywayo breakfast na lunch then nemitwari 10 kandi zo za school fees nayo nemitwari 10 hata kekanga nashasho mitwari 10 baziteka kurya no kuraki no kunywa hati school fees yabura
konka kabira yahita amari kutekateka yaje ati konka kunakuronda imama yahayogu ho naba bantu bakora nabo tubakabasa tuyamba ninga shita kandondera yemizigite yakubasa kunyambaho abo kuborweda inabana beye aina kandi hata inena naka kana kuba musijiri baraba panjisa bona originalism no way akana bakakamusinja bo kuba nakasilamu nikendo busilamu mbwenu kagumaho bakamugabira barinka bakamusigira bakamugabiri nangwa no kashara bakashara now kombire nitugamba naronda kuba kubasa umuzigito gukubasa kwemerera umushongejo yabura gabura kuna abani yo nateka runyakitara cyanda barunyakitara nibaza kumuyamba nde mitwari ukombi ne kunteriro naterata ahatezo nituzibasa so bantu bamukama obwesije oguno mwana owu batakumanya hari kuruga obu atene nawo nabazare ninyendera kukakasa ngo Allah ni wari kutureberera yamazima Allah ni wari kuturebe itwe kitu no kurebekana ngo twakora ebitwino ukora gezaho gukora ebi wakora konkorebekana ngo wagira ubwesije umurimo kamaruhanga yes shek nitugenda Allah nanka ahanshonga ya kabiri ninge ya kashatu Allah nagamba ki ahabwaki twino kwesiga mukamaruhanga ninga nimigashoki eliyo mukwesiga ahabwaki twino kwesiga mukamaruhanga nam ejo nangwa aya yenyene eri yitwa twashomaho hine echo cyenyine cyuma ayeji yenyine okay akagira ngo alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana jini mpere yo kubanza lanahdiyannahum subulana nti netuza kubahugura alhuda ushanga Allah subhanahu wa ta'ala na kurawo kimwe cyona kora abe wabo buzire we naza kwihayo naza kubari abori aho ori ignorant about something yes imam yaho uri gyo twonka Sheikh Huzaifa norebo teshina neki ahora kingambire raho iyo nayo twaramu huda za Allah subhanahu wa ta'ala yes tukuja unaza kwetera malaki ije kugambire mutahi wanje Nijati lana hadiyannahum sublana Muntuza kubatereza amahanda yitwe shirejo na akaenda aye kugira ngo jamaa aya ninjira inna Allah la ma'al muhsinin inna Allah la ma'al muhsinin wallahu subhanahu wa ta'ala yes. Arahamwena abantu abakora ibintu birungi abakugezo kutereza abakora ibintu birungi harimo kutereza harimo gukoraje harimo kwetera mu kifuba harimo kwegaruza ukaje uti kangarukeyo rejuvenate reform ukugira ngo rekangarukeyo imbase kutereza nanisha bagambira batahi bita baturikize abo gwo muntu nico cyari kwenda ari ha Sky TV arimo natureba nayenda kumanya ahabwaci ayintwino kwesiga Allah subhanahu wa ta'ala omonsomu buri wa Allah kamuteka mu riziki yeye okay konka toine kusitama ngwe kushangeho okay so ukokurujira kutashima ayeji waba oriya muri magona oriya office yone yorumu oriyo mushomesa kanti itujiya bashomesa kanti teka aside yabashomesa waba oriyo mushomesa making sure anti your first priority is to serve the students for the sake of Allah okay okubanza oserving abana bishomerabo okubashavingira bwaki okuhereza okushomesa tumushara gwo kuba kuza kuhereza abamwe abashomesa bitwine no kugira nti na natural center kumuhereza sente ari kushomesa abana mutera kasimu mushomesa chegundo rinkai atanyoto hashwire najenda abana babasigankai ata abantu kikecho uza kushanga tibakora abo Allah subhanahu wa ta'ala haziyo kora abo mushara numanyanti omuntu arukora atyo Allah subhanahu wa ta'ala basa kumuha sente takwasa meme sente zari kutunga takuzitunga mu value takuzifuna mu value uza kuzikwata ututambo transport tuwagura nangona chikopa umuka abwachi tizira mbaraka just nabaza kuzikuhereza konga first priority banza ugiteka side ya Allah yote nenda kushomesa abana aba Allah nsime that is what we call tawakkul okay tawakkul wabanze echo no bakuzichereza kuzikuhereza
baza kuzukwereza zikora ki niyo nshonga bwa ati tuyino kwesiga mukama twino roha kwesiga Allah subhanahu nico Allah yagamba ati lana hadiyannahum subrana bulana ago nugoma ham ekigambo subulun au sabili n'ekigambo kyango munonga tekamo kutambura kwawe kurya kwawe kushoma kwawe yankiza kutwara musobulana amahanda yitu tukumanye kutura kutambuze Allahu akbar umushonga zona kasita wakora ijtihad ejo okajikora lillah abwa mukama ruhanga hatubi asigara koreki akagira ngo fa idha azamta fatawakkalu ala Allah wamara kora shonga yona wamara kora business yona ijuni bakota azamta wamara kusaininga kintu gitinakoreki bismillah nachikora janti fatawakkalu ala Allah koraki wesige Allah subhanahu wa ta'ala ujuti ya Allah nachikora ukala kiteka nkahi kono yawe wagamba kintu cha school fees wawa no wazaro mwana yonye no mtanche nasari umwana nazo kushanga yafuna basari zinye mpaka yamara kushoma yes niyo brothers majaba mwe ubashumira basari mpaka bamaze kushoma dukuja ngo ndango sanye nguzubuzire tiki konka bwaci mbesiga Allah umuzire waisiga Allah kwaso mwana wawe omikono ya Allah yuto kuza kumurebera uza kugira ati itwa banangwa mamu Yahya itwa bana tukurebera uwomwe wabanogira ngo iyo muzire unoza kuma mwana wawe yes ebi wakoze umutuno kimana ubimanya ebibi kandi muzayi wata kubimanya abazete bakubimanya woka bikora no bikora ki ubyijuka hada ilmu bainaka wa baina Allah haza yu ati abazira mu mujye nyumwana wanje ni mukuma wallahi tokubasa kumumwana amagaza gitu nene mingi just kugira ngo wamkwasa Allah nango kamushomesa ho na nedi ninche naza kubari yaho nawe ayekumi kunkato kubasa kumumwana ngwa uri ayo mungaro zawe wa muhari Allah subhanahu wa ta'ala nuwe yamhanjire tiwe yokagesa ukamuteka munsi ugatekamo kibiri konka programs no hazine na Allah subhanahu wa ta'ala bantu bamukama munyikiriza turabye hakata kampaha nanka twineho umucyara watandikireho Pidco Islamic Center muri Sinjiro hampa hari mushanjura muri Sinjiro na umucyara umutesi Shamira katandikaho ishomero ry'abacyara abantu abakonvatinjira abasiramu basya nishomesanire yamba abana abantu abompaho okubasa kushome dini yabo kandi nangwana nabo mpaho abongeraho orugera hadini kara muntu akababuza ngo ko kushome dini no tungaki no koraki hati we akatekaho nibye mikono ngunokora no shoma dini obasa kumanya mukama ruhanga noha obasa kuterera amagara genseji ebibyo nibisheka rimuna agamba obasa kubitunga konka kandi agaraka kuteraho na no kwege charani na no kwege bintu by'emikono skilling Janet Museveni na hanangiza munonga bacyara okwa kintu cya skilling atekaho na skilling okugira ngo nobasa kwege charani obasa kwege kubazira bitambaro kubazira biha kandi nobasa kumushyira ahanabeji mpa ahabwaki nguno basa kubodi yoko shobangira igori kujya no huwa kuba ninkauna kubasa kwegire dini yanje ndyo mucyara ndyo single mother ukasiramuka ningori yawo toyine ningori yo mwishiye byo kushoma bikanga konka no yenda ho akabasa kwegire dini niyo basa kweyongeraho niyo basa kwecengire dini abo wa mukama ruhanga turya kuriyo mariya zo mu kitura ari wenka nambe yo kubasa kumutungiraho ni 0 mushanju 5 mwenda 9 na mukaga 5 na mushanju inkaga na mushanju then ya MTN ni 0 mushanju 88 10 na mukaga 20 ninjigarakamu ya Airtel ni 0 mushanju 5 mwenda 9 na mukaga 5 na mushanju inkaga na mushanju kandi ya MTN ni 0 mushanju 88 10 na mukaga 20 ejo nambejo ina kushomera noba nobasa ku kandi nayendana no buyambi hari aba bakubasa kandi kubane bamwirukangirira okumuyambaho
basa kumwirukangira n'ebiharani nkebi byari kushomeseza abana basa kumwirukangira ne emyenda bo kubandi bakira kugabana n'imyenda bakora baza outreaches bagaba imyenda kandi na n'ikindi na nakasente numanya bwa hate kiri kurakusa byona ko kumusirikira akasente eze nambe zinashoma tuzo ziryase anankeja ezo rikoreba TV apana ezimpaha no basaku zigaraka ni basaji kugarukiramu ya Airtel ni 0 mushanju 5 mwenda 9 na mkaga 5 na mushanju nkaga na mushanju kandi ya MTN ni 0 mushanju 88 10 na mkaga 20 na mwenda shek turiye aha nshonga yo kugira ubwesije umurimo kamaruhanga ngo abantu nibe obwesije buhwiro mbantu abinjire birukanga mbashabi shanga nayirukango wabashabi uriya naronda rozare yangire nayenda kuzumba shabi kugira ngo abashabi babase kumuyamba narangwa abashabi nibo bakubasa kumuhereza mwana uriya ebizibu adukariye no shanga ine makatunda shehimpirwe arimo bihino byatugambira ubwo wabnya kitaradawa akatugambira ho ari kutugira ngo ko kuba nanka ngwaba abashubuzi no shanga muduka icyo kintu nkata kakigenderaga ngo no shanga bine akatunda ogun Dr. Sheikh Mpiro Ramadhan waranyastadawa najangu ngo akana atugambira hampaha Sky TV ariko tugira ngo ngwaba abashubuzi ne baba bine mu butunda mu maduka hato kareba katunda komire yayi nawe nabe naraburebire kunga nganta katifa yoga akatunda ni katunda ati nganta kakimanyaga umwe katunda ndakari kutunda kati nyakabureba mu tinakimanya ati ko yakigambira aha niho kujya ekikumanyisa abantu bine yiteka tekezo abamo bine za wallet za money pass bine mu muntu bakwa bine mwaho abandi noshanga omundomu ainemo kintu cyajwiremu abandi noshanga mu rutoki ainemu nankeje nibacete chaka kibyire ngo no mutangiro bano mutangira abandi bineme mitanga numanye mitangeje ehitutera empira twa turya abana bato ukagizanaho ukagiteraho munongeje ngweje yibana bari kutera ngune tangira abashuma ngune tangira biha abantu bagiye no mufamu inkabirebaho orugo rwenti rushanga babyiremo omutanga hatiwe obireba to kubasa kubyetegereza shwari tugambire webe bintu obwese je muri mukama ubwo muntu hakwe kandi roshanga ari haji ebe bindi gamba tukujya ngo nimbigamba hari abatakumanye byina apana ugu ni hajati konga ni wayi no mutanga mu rutoki ni wayi no mutanga inyuma yeju ni wowe ngo no mutanga ngo ni gutangira mwe ebintu ebyo abakatunda ba ebyo bintu tukakora tutabantu bwese je kababwira muri mukama ruhanga Imam Yahya reka mbaza no kubuza kibuze iki iyo kuba kuriyaho umuntu yakubuza ngo uruhangano kiyo no kagamba ki kiraka oje ati uruhangano ino mushija mbere nitambura mbere ya boda ndukuzisinjiro yes yagira ati uruhanga ninye na niwe waje obwaruhanga bwetiro tayine international faraho ninye na niwe aturuhanga tariyo yeno ndisho na ubwo tayina mwakashaga makafaraho aho ndije twatiriwe ku rubeya mukasoza aho turi umwana gwito mu cyaro yes yagira ati konka baseka no mutugamba ruhanga tunga mazima ruhanga ariyo ati nyero jo gambe ruhanga anyuma byo kuriya akana avuga boda ati nyero gambe ruhanga inchaka nzo gukora boda yanje ndigo ntine sente akisho mutawoni yavuga agakosa yabuza atatu ruhanga nakora yari shonge nkuru ahabwa cyaba tutakwesiga Allah subhanahu wa ta'ala tukumanya unoho ati burwo bureseka ari kwijana gamba Allah bikamkwereza cyo kureberaho nzagarukiremo ikibuzo cya imam kwereka ngo urahangariyo imam Yahya nabiza nkatambura niwe tukaza aho maybe nkamu game package hihi zile kimbura maybe game tukashanga yenju nunji
ngakugira ngo Imam Yahya ngo ejenje kayombeka wasanga henju ero hamashanyarazi nawe nakasigira hero ngakugira ngo ejenje kayombeka niyo wakigamba uza kujya twonka ngo mushijagwirira ro uza kugira utejenju neba sita kweyombeka ekikumanyisa ngo hino wajombekire no turabe takora ki no turabe tamushangaho tekayitekaho so ekishane cyo kiteka amagara agency ebiriyo magara agency na nabantu abakufa abamwe bakatahamu tukugira ngo batahamu ahakweyendera ebye bintu nture umuyaga enjura nego buri kimwe tukugira ngo nibiketekaho no turabe takureba go muntu ara kubivuga konkariyo kiri ko mwana yabariyo munda yanyina umwana yabariyo munda yanyina takubasa kureba nyina ha face na mureba yari naza kureba nyina yamara kuzarwa akargamo niwe arebe nyina ha face yana mnyosya ati atogunuwe mama rukunzara rukundo hayya tandikiraho nza kureba yari Allah twamara kurgombagara geso ko shiri umunsomo mwesige ngwariyo noza kumureba kandi ko kumwesiga nitwenda twije turi kugira tukore ki okugarura ubwesije omuri Allah subhanahu wa ta'ala ko kwesiga mukama ruhanga ko kugira ubwesije nitukakora tuta kugira ngo twayesiga mukama ruhanga abo bona abari kugira ubwesije mukama bagira business na mukama ruhanga bagira eco bushubuzi ni bareta mukama ruhanga bamuteka partnership bagira nabo business bakwatanisa hamwe bajyangu bino gukora ki okwatanisa nawe Allah subhanahu wa ta'ala yino kwa kubaga mu surati Safi ari kubeta atabanjimwe abikiriza ya ayyuhalladhina amanu hal adurukum ala tijari abanjimwe abikiriza hal adurukum ala tijari tunjikum min adhabin alim mbagambire oco bushubuze kitwakubasa kwatagana naco kikubasa kubiha omubiheneso na no kubonabona nombizibu nuko ebizibu byoyine okubasa kubiruga mu manya bamwe turyo umurimo turiyabo abamwe nabo kuzomuriro konka bagutahire mu rodi bagutahire munsi Allah nabaherize ebigezo kujya wake up call omunanke jo mutake hari umushije omwe omuritake akafa no wira namwita Said Nurusi ninga Bedu Zaman bakamuteka izina rya Bedu Zaman akajya ngo wano yenda wareba uri kutunge bizibu omanye ngwezo ni compassion slaps Allah ne hine bwa slaps bwa kuba nakutera kukwimusa ngo base kwimuka ugarukeyo so Allah nabuza ngo tubahereze ebizibu manya tubahereze eco bushubuzi ekikubasa kubiha ombizibu ebe bimukurabamo ebe bimwine iwo mukazi omakagawe bizibe byoyinemu tukuhereze eco kubasa cyo bushubuze cyo kubasa akora tu'minuna billahi kagamba tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilihi bil amwalikum wa anfusikum basa kwehayo wa mukama ruhanga obase kwehongo wa mukama ruhanga obase kukora byona uri kubikora bwa mukama ruhanga kora bikoro uri kubikora bwa mukama ruhanga nko kusheka yayagambire nti wajahidu fina ababa ari kwehayo mishoga mukama ruhanga lana hadiyannahum subrana Allah nagira ngo inna Allah la ma'al muhsinin Allah nabani wo munshonga zawe Allah nakumarira wano yenda okugaruzo bwese jo wa mukama ruhanga yetera mu kifuba aha bwaki Imam Yahya ayi washomejo bigayo yagambire bi amwalikum wa anfusikum nebigambo bibiri yamanu munonga akaja bi amwalikum kandi tandika busi ina maji tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilihi numwikiriza Allah subhanahu wa ta'ala hasa kumara kumwikiriza mukarachi mukore byakwenda jitihad mu mirimo min awamirillah Allah byakuragira mureke byakwanga nagirangu bi amwalikum mumbereka muta bi amwalikum wa inesente wallahi wabano inda sente jira good ate niye nunji wajoti ya Allah nishabongiga haze take a horizon wachino nda kugigahaze jiroti konanta kama achiwe akwe sende ozo mukushambana
akwe sente ozo kujanguka akangurira abantu buli omaje nasinda omuhanda teka ojoti ya Allah omuniya yawe okutugambire ya Allah napire sente ndakuombe kenju nkaboneza amakaganje icyo ni kirungi Allah nakuze kuhereza ahabwa ekigenderwe cyoyine ajati bi amwalikum wa anfusikum hari ituraze korejo tuhereze support abakuzenda nambo turiya kugira koreki okugarura ubwese jo wa Mukama Ruhanga ikintu cya munonga cyakoreba imamo mu mizigiti ushanga maybe nka agency bajangwa mutkoreye kitombeka offices zeze mutkoreye kitombeke ko mizigiti ushanga uri ine sente kokana hereza yo 10 atambika icya 5 koka aine bando ya sente Allah rajat bi amwalikum sente wozireho wa anfusikum odeka mama nagawe tamburu jindi mwabuze kombeka kwatita fare okorupota wano basa wota kubasa kuza sente kongo koreki that is ijtihadi itirugamba amwalikum wa anfusikum bakajant dhalikum khairul lakum kuntum ta'lamun echo nicho kukirayo in kuntum ta'lamun ono jant manyo burunjo bucurumu buri makabire na yetandiro kore bintu ebyo abantu twirano mbamanya bari abanankwa ayizoberi ugano shangu baharabu no kutomekere mizigeri rigenda abwachi tutakombekere yitu abwachi tutakuteka musende zitu bantu ba Mukama turiya kugira tukoreke kugarura obwesije turi kwendera imishomo gwitu Allah subhanahu wa ta'ala natwereka ntu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu shay janaza tugambira ahanda kajati Allah natumanya iwe ori kwenda noyebuza nkakoraki okugarura ubwesije wa Mukama Ruhanga Allah nagira nti walaqad makannakum fil ardi waja'alnakum fiha ma'aisha qalila ma tashkurun nti walaqad makannakum fil ardi Allah niwe yakwangira akakuteka mu nsomwe Allah niwe yakuteriro niwe yakutera surat alaf ayikum walaqad makannakum fil ardi Allah niwe yakutira mu nsomwe nakumanya waja'alnakum fiha kandi umusoma akakuteramu fiha yakuteramu byona umwanya ogorimo position yorimo embere yorimo ebizibe byorimo byona byorimu no orabamu byona Allah subhanahu wa ta'ala akakute nakumanya waja'alnakum fiha ma'aisha kandi na necora akore na nemirime yori ikora naho uri kwihaka sente na yori ikora byone byo kugeza ho ukora ibori kuronde mirimo Allah nakumanya jiro gwese jo weye Allah niwe yatireho na nemirime yituri ikora waja'alnakum fiha ma'aisha no harabe ngo kandi binje Allah bahire ebirungi byeye ebyabagabirire kandi tubabase kwibaza kalila matashkurun abinje twari ikora ki tubari kwibaza kongani twenda tushembe turi kujya nti Allah subhanahu wa ta'ala weno kakora abe yakwigurireho aya negameta man yaftahi Allah lin-nas min rahmatihi fala mumsika laha ogo weno Allah subhanahu wa ta'ala ari kuba yayigurireho surati Fatiri shura ya 5 mu Quran aya ya 2 ogo wena whoever Allah opens for him or her the doors of success, the doors of healing, the doors of happiness, the doors of celebrations ogo wena Allah wari kuba yayigurireho umuryango go businguzi umuryango go kukira umuryango gw'amashemererwa umuryango go kujaguza fala mumusikalaha oriya nubu yakugira itima ari kushaki oriya nubu yakwanza nubu yakukugira itima atikureba akajya ati nobiha mwana wotarashwegwe nobiha etikira abaske nobiha akatere ntoma hansi fala mumusikalaha Allah nakakasa ngutina ari kubasa kukiremesa kubaho Allah nico cyarigamo waman yumusik kandi na nogo weno wari kuba yakinjireho fala mursila lahu min ba'di Allah takwasa Allah wari kuba yakinjireho niyo ayiri wa butandika nayo wa yahdhurukum fala ghaliba lakum awoni jakajirangu nabi sallallahu alaihi wasallam tugumente Allahumma la mani'a lima a'taita yes Allah ay Allah tino wa kubasa kwima umuntu wono wahi Allah ka kwa yine cyakiro umuntu cyamugabirire tino wa kubasa kimwima akajya the opposite wala mani'a lima a'taita
kandi owayima tiniwakubasa kumuhereza abantu nibateekateka ngu babosi babo nibo bari kubahereza omumbera yona yorumu manya ngu Allah nakumanya ebyataka kuhire biriya tibikwetagisa munonga ebyakuhireho nobasa kubyama noriya buri kimwe kyona banza omwesige kandi omwebaza byukashoboka kyatugambira akajya nti wala in shakartum la azidannakum kumara abase kukunyesiga mukanyebaze bimbihire abice ebyo la azidannakum aho tawona hina akoreki naza kutungira akachaka ukire noyetombu itoka akasheshe nihangwe obi tukabaki turya boro tubanyisa bice bici ibyo bigambo banzo bireke mushabe omwesige naza kuterereza buri mbera yona Allah kagamba mu surati ad-duha aya yakashata ajanti wadduha walayli idha ma wadda'aka rabbuka wama qala Allah takakurekeraga uwo kwetomwitwa kwawe kona omu bigambo byingi byorigamba ari mukama hona nyo mukama hanga namanya ito mukama katwebwa ito abana kubabo manya biha hona mukama nandeba ebyo byona Allah nagambata nti wadduha walayli idha sajja ma wadda'aka rabbuka wama qala akitari na ayiri kubanza yenyini nagira ati rugo mu busiru rugo mu kubyama rugo mu magezi make rugo mu kutekateka ngo Allah nabasa kurekareka kufunza ubwonko bwawe yimuka intabia yimuka wadduha akana amanyiza ati wake up ebe byori mebyo kureba okwetombwitwa enakwe yorimu ebizibe byorimu norebiwe byo wawe buri kizibu cyone miyagane huho wawe ensozi nizijo wawe emyirima nejo wawe Allah nagira ngo yimuka endware ze zorimu nizakukira ebizibe byorimu nibiza kuterera wadduha walayli idha sajja ma wadda'aka rabbuka wama qala Allah takakurekeraga umuri buri nshonga yona kabantu bahereza hadithi kire sasa lakaja innal halala bayyin wa innal harama bayyin shira haram nikimanywa shira halal nikimanywa ko samageza gawe shira halal kireke na nekiyande shira haramu shira halal ukikore ebyasigara azamta fatawakkalu ala Allah wa billahi tawfiq alhamdulillah kirikumanyisachi najirangu wabillahi tawfiq ahari Allah subhanahu wa ta'ala nuhatira maskogitu twena bantu bamukama erizoba nikwe mushomugwito kukwatambura aha Sky TV burijo buri rwakatano nituba turi yahampa harebekana ngo waye kwatera Sky TV program zindi zirimo nizitahamu nasigande mwine Karuza na nyina Sheikh Khudaifa kabyemera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sky TV irakari abantu ekirukurataho Sky TV eshaheji omu program orwajumba nekukibwaho Life is beautiful with wonders everywhere. Hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Naye muzeeyi kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigagi. Tuyina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro munana na kenda zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro nane chweka zonka rero shemererwe obworkwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25
5 zuku premium aha mitwaro 3,5 yagite aha zuku erizoba buzima oshemererwe. Bitereko People's Sacco bakuretera kitereke cya Christmas rugogoma umwana asingurire bihembo nyamwinji nkente embuzi za TV za flat screen imfarasi radio enkoko n'ibindi nyamwinji okutaho mukazanaka no kwiguza account okugura imigabo okubika center account ezindi hamwe no kubika fixed account. Bitereko People's Sacco bakwinira ubuherezo burimo za loan za boda boda ezo bushubuzi ezo buhinji no bulisa ezabakazi na account ez'abeterine no bundi nyamwinji otafe